هرتم دەستپێکێ چەند سەرنوشتێنمە. Ji bo hilbijartina şaredariyên li Bakur û Rojhilatê Sûriyê li jinê hilbijartinin yên heft kantonan tê ava kirin, peya de kongrastar jî bi tifaqê beşdarî hilbijartinê dibin. Parêzer û malbata Rêberapo têkildarî tecrîda li İmraliyê bi rayedarên Konseya Ewropayê re hevdîtîn kir. Endamê Komîteya Rêvebera PKK Duran Kalkan got li hemberî êrişên AKP û MHP divê herkes di asta seferberiyê de xwe amade bike. Îro rûniştina biryara doza Kobanê hate dîtin, di rûniştinê de biryara dewama girtina siyasetmedaran hate dayîn. Berî bînerên hêja serûçeyên me bûn û niha jî em ê berfirehiya bultuna xwe ya saet heftan ji we re pêşkêş bikin û çameya yekem têkildarê xebatên hilbijartinê yên ku di sihê gulanê de li ser asta herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê pêk werine li heft kantonan wê li jinê hilbijartinê were ava kirin piştre jî wê qanûna dabeşkirina rêveberiyê hate erêkin vê carê jî wê nexşeriya hilbijartinê were eşkere kirin. Li Bakur Rojhilatê Sûriyê wêsiyê gulan di 2024 hilbijartinên şaredariyan bên li darxistin. Di hilbijartinên ku piştî îlankirina rêveberiya Xweser wê cara yekem pêk werin de dê hevserokên şaredariyan û endamên meclisên şaredariyan bên hilbijartin. Piştî diyarkirina dîroka hilbijartinê amadekarî jî dest pê kirin. Di vê çarçoveyê li heft kantonên herêmî Şehba, Hefrîn, Minbic, Firat, Tabqa, Reqa, Dêrazor, Cizîr dest bi avakirina lijneyên hilbijartinê hatiye kirin. Li gorî agahiyên ku Komîseriya Bilinda Hilbijartinê dane, Komîserî û Meclisa Gelana Demokratîk bi hev re xebatên avakirina lijneyan dimeşînin. Lijneyên tên avakirin, wêjaliyê Komîseriyê ve di perwerdeyê re werin derbaskirin û piş re dest bi karê xwe bikin. Yek ji amadekariyên dinên hilbijartinê jî diyarkirina hejmara şaredariyan e. Rewşa niha de li herêma Bakur Rojhilatê Sûriyê 121 şaredarî hene. Lê li gorî madeya diyarkirina şaredariyan a yasaya hilbijartinê wê şaredarî di ber çavan re bên derbaskirin. Ji bo vê yekê reşnivîsa qanûna dabeşkirina îdarî hatiye amadekirin. Piştî ku qanûn ji aliyê Meclisa Gelan ve hat erêkirin wê hejmara şaredariyan jî ji nû ve bêdiyar kirin. Li gorî agahiyên Komîseriyê ihtimal heye ku hejmara şaredariyan bêzîde kirin. Li gorî yasaya hilbijartinê her wargeheke ku hejmara şîniyên wê bigêje 10,000 wê bibe şaredarî. Li peya rêkirina qanûnê ku çavlêrê dîdeke Kurd e were darxistin, wê Komîseriya Bilinda Hilbijartinê jî nexşereya teqwîm ango ya hilbijartinan eşkere bike û serlêdanê jî bigire. Di hilbijartina şaredariyan de wê vêcarî Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û kongrastar weke tifaq bejdar bibin aliyan gotin pêk alîna hilbijartinan di demeke alozî û êrişan de nîşaneya ısrarê ye bejdarbûna kongrastar bi tifaqa PYD re dê bibe mînaka yekemîn di herêmê de banga me ji bo endam û alîgirên me heye ku bejdarê hilbijartinên Amedeyê bibin. Komisyona Bilind a Hilbijartinan li Bakur û Rojhilatê Sûriyê ragihand godê di sihê gulana 2024 de hilbijartinên şaredariyan pêk bê. Di çarçoveya avadekariyên derbarê hilbijartinan de Tîfaqa Kongrastar û Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD daxuyaniyek hevpardan. Di daxuyaniyê de hate diyarkirin ku li gor peymana civakî û zagonê rêveberiya Xweser di hilbijartina meclisên şaredariyan ji hêla gel ve çê bibe wiha hate gotin. Em wekî Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û rêxistina kongrastar derbarê mekanîzmeya destnîşankirina namzetan û amadekirina lîsteyên hevbeş de bi armanca avakirina şaredariyeke demokratîk gihîştin li hevkirinê. Ji ber pergala navendî a rejîma Sûrî, rêveberên xwecihî hatibûn paşguhkirin û pûçkirin. Lewma, pêşxistina çanda demokratîk li Bakur û Rojhilatê Sûriyê xwedîgiringiyeke dîrokî ye. Di demeke ku alozî û êrîş li dijî rêveberiya Xweser bi pêş dikevin, pêkanîna hilbijartinên şaredariyan di pêşxistina pergala demokratîk de nîşaneya ısrarê ye. Ku xwedîspêre vîna gelan. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku PYD û kongrastar beşdarî hilbijartinên sihê gulanê bibin wiha hate gotin.
او جی بریا اتفاقا گو خود سپیره ریگزین شاردارین جواکی دموکراتیک اکولوژیک و آزادی اجنی بجداربونا کنگرس سر به اتفاقا پی دیره بناوی خواه دی ببمینا که یکم ده هری مامده به ویرنگی و کنگرس سر دشورشا جواکی ده گاوه کنو باویجه گویجن به ناسنامه خواه و ریخصن خواه بجداری هلبجارتنان ببه اتفاق جبو همو پارتی و ریخصنین جواکی ین گو دخوازن بجدار ببن وکریه امی دما هلبجارتنین آمدهی ین گو دیچه ببن ده دمکی پیش ده جهلا ریخصن و شاقین خواه براگینن داویه ده اف بانک هاته کرن بانک آمج بو همو اندام و آلیگرین مهیه گو بجداری هلبجارتنین آمدهی ببن demek şaredariya herêma Bakur û Rojdatê Sûriyê dê bibe mînaka govîn û daxwaza gelê me bitayîsîne. Hêzîntî koşîna dijî narkotîkê di nava sala 2023 û 2024 de bi hezaran madeyên narkotîkê desteser kirin. Asayişê eşkere kirin ku di nava dema borî de miqdareke narkotîkê yên hatine desteser kirin, hatine pûçkirin. Hêzên asayişê ya Herêma Bakur û Rojdatê Sûriyê ji tîrmeha 2023 heta adara 2024 bi hezaran madeyên narkotîkên li herêmê desteser kirin. Asayişê bilançoya operasyona narkotîkê ya 8 mehan eşkere kir. Li gurî vê tevê 2 milyon û 447,513 hebin kaptagonê bêtirî 100 kilogram heşîş, heroîn û zeyta kaptagonê jî hatiye desteserkirin. Her wiha miqdarên mezin ji amûrên bikarhînena hişbirê jî hatine dîtin. Parlamenterê Rihayê Dem Partiya Ömer Öcalan û parêzerên Bîroya Huquqa Sed salê tecrîda li Îmraliyê birin rojava Ewropayê Ömer Öcalan li wir daqîneyek çapemeniyê de got giryarên ku li Îmraliyê têne kirin îşkenceye. Parlamenterê Rihayê Dem Partiya Ömer Öcalan û ji parêzerên Bîroya Huquqa Sed salê Ozgur Fayiqerol li Konseya Ewropayê têkildarê Rewşarê Birapo hin hevdîtin pêkanîn. Şandeyê destpêkê gelek pêwendî bi saziyên Ewropayê yên li Strasbourgê çêkirin. Têpayîn ku şande di nava rojê de bi Komîteya Pêşîgirtina li îşkenceyê CPT re jî hevdîtinekê pêk bîne. Roja pênşemê jî wê bi Sekreteriya Giştiya Konseya Ewropayê ya Dem Partiyê re hevdîtinek were kirin. Di wê hevdîtinê de jî wê Rewşarê Birapo rojeva sereke be. Ozgur Fayiqerol di civîna çapameniyê de qala şert û mercên tecrîda li Îmraliyê kir û got Birêz Öcalan di bin tecrîdekî mutlaq de tê ragirtin. Em baş dizanin ku tu bingehê hiqûqî yê vê tecrîdê tune ye. Tecrîd li ser esasê biryarekî polîtîk û îdariya û li dijî çareseriya Pirsgirêka Kurdê tê kirin. Parlamenterê Rihayê Dem Partiya Ömer Öcalan jî bi bîrxist ku li Tirkiye gelek pirsgirêkên siyasî û hiqûqî hene û got li Tirkiye pêkanînên keyfî cihê hiqûqê girtiya girtîgeha girava Îmraliyê bifikirin. Malbata wî zêdeyî 4 salin nikare serdanî bike. Weke malbat hemû mafên me yên hiqûqî û qanûnî hatine xesibkirin. Ömer Öcalan bi bîrxist ku li ti devera cîhanê tecrîdekî wihanîne û pirsa gelo ev rewşa ku li dijî Birêz Öcalan û sê hevalên wî yên pêretê pêkanîne ma ne îşkenceye kir. Ji Qubrusê Parlamenterê Ewropayê Konstantinios Evestatio jî ragihand ku Tirkiye di nava welatên ku muameleya herî xerab li girtiyan dike de ye. Evestatio jî fikrên xwe yên li ser rewşa tendurustiya rêber Apo anî ziman û got divê bêdengiya Ewropayê were şermezarkirin û Ewropa li dijî tecrîdê helwestekî nîşan bide. Divê zextê li Tirkiye bike ji ber ku Tirkiye li deryê Ewropayê xistiye. Endamê Komîteya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK Duran Kalkan jî têkildarî êrişeke berfira a gengaz a dagirkiriya dewleta Tirkiye li ser xaka Kurdistanê axivî o got ji bo êrişa gengaz a ku pêk were divê gel di asta seferberiyê de ji niha de xwe amade bikin. Her wiha Kalkan got ji bo desthilatdariya rejîma faşîst ya AKP û MHP desthilatdariya xwe bidomînin vê carê şer êrij û zextê zêdetir dike lê ev êrişa ku gengaz a pêk were dibê ve fersenda wî yekê ku êdî ev rejîma faşîst jî were fetisandin. Direnişini ve Önder Af'ı saygıyla selamlıyorum.
اندام کمیته ریوبرا PKK دوران کالکان بشداری برنامه تلویزیونا مدیا هبری بو و تجرید الامرالیه بینگاوا آزادی یا لهمبری ویکی نرخاندنا دوران کالکان بویرنگیه. افسی و حفت مهنتو آگاهی جری برا پوتونیه. دویم وی روشه تنه وکی کریارن دولتا ترکا کپی و مهبی نبینن. بلی برپرسیارتیا ویکی دکن لی سازین دنجی جویکی برپرسیارن. دویم هر روشته بکوشن و هر کردک دناوا چالاکیان دبه. دوران کالکان دیار کر گو دولتا ترک جبو دستلاداری خو بدومینه و ایریش بکه و گو دوی هر کس خود اصلا سفربریه دا آماده بکه و دوماند. یکمین تشتا کد وی آکپی بکه او کو استیفا بکه. دواره لشکری و سیاسی ده انسیاتیف ونداکر و دربه اکوار. جبوکو دستلاداری خو بدومینه شر ایریش زخت و زورداری پکتینه. دوی اندوی ایریشا داویا گنگاز ده فاشیزم آکپی مهبی بفت سینن. دوی هر کس ده اصلا سفربریه ده خو آماده بکه و بجداری وی پیواجوی نو یا برخودانه ببه. اندام کمیته ریوبرا PKK دوران کالکان دیار کر گو پروژه وان چاره سریا کنفدرالیزما دموکراتیکه و بانگا گل کرو گود. ام لدیجی شرن برجواندی پاریز امپریالیز داگیرکری و قرکرنه نه. لگوری ما پروژه چارسریا تکلداری خوسریا دموکراتیک کنفدرالیزما دموکراتیکه. بلا گل رندن دولتا یک پاریز دیکتاتور نتو دولت پاریز و ظلمکار. جبا واکرنا کنفدرالیزما روجلاتا ناوین آ دموکراتیک و یکیتیا دموکراتیک آگلین روجلاتا ناوین به همو هیزان را حتی جمته امتی بکشن. پسپور کاروبارین لشکری او سکرتری بری وزارت پیشمرگان جباریا وری راگاند کو بریا یاسا او دستور پاراسنا سنوری حریم باشوری کردستان ارکی حکومت عراقی او گوت شهر ترکیه دخوازه لگل پارتیا کارگرین کردستان PKK بکه ند برجواندین عراقی ده دوی کرد آلی آشتیبن پرزریکا کو دنابرا PKK او ترکیه هیده جه لسر میزه به گفتگوی وره چاره سر کرن. دولت ترکا داگرکر آمده کاریه دکه که دوی هاوینه ده به هفکاریا پدکه به اپراسیونه که برفره ایریشی هرماگاره یا باشور کردستان بکه. هر وها دخوازه حکومت عراقی جه بخه ناوا وی پلانا شر. جبو وی جه دولت ترکا داگرکر به هفکارن خواه دناوا هولدان اندنه. سکرتر بره یه وزارت پیشمرگه و پسپور کاروبارن لشکری جبار یاور دربار ایرش و داگرکری دولت ترک و پدکی یا لسر آخا باشور کردستان آخوی جبار یاور دیار کر که بریا یاسا و دستور پاراستنا سینوران ارکا حکومت عراقیه وها گوت. عراق نکاریا سینورن خواه کنترول بکه. جبر که هیزن لسینور تناوند و باراگه نینن نکاریا هیزن خواه لسینور عراق ترکیه بجی بکه. پشتی هفدیدن دنابرا شانده این عراق و ترکیه ده. حتی نها تنیشانه که عراق و بکه بشه رکینت برجواندین و ده. در نکتیه هوله. یاور آنی زمان که جسالا نوتی و حتی نها گلک اپراسیون هاتنه پیکانین وها دوماند. به تایبت اپراسیونا کوبناو 5 کلیت د سال 2019 ده بریا هوایی و بجهای دست پیگیری هینه بردوامه هر وها شرط و مرجین لناوا ترکیه ند برجواندی AKP ده آشکره یا کو سیاست AKP جی دست پیگه و غلط بو روشانه ها یا AKP ده بکو جبو پیگانین اپراسیونه آلیکاریا حکومت ترکیه نکه پسپور کاروبارن لشکری جبار یاور دازانین کدوه کرد آلین آشتی بن. برسکره که کدنابرا PKK و ترکیه دهی لسرماسه به گفتگوی یواره چاره سر کرن نبشر. بله هزین پاراسنا گل هپکی ناسنامه یا دو گریلین کو ددمین جدا ده لزاپی شهید بونه اشکره کر او سرساج مالباتین شهیدان او گل کرد که ولد پاریز را خواست. ناوەندارە گەهاندن و چاپەمەنیە هەپەگین ناسنامەیە جوگەری لایەن شەهید ئەشکرە کرد. هەپەگی ڕاگەهاند کو هەڤرەی وان دڵخوازی گەرمیان و ئەرگەش کۆبانێ دەنجامە ئیریشین داگرکەریە ترک لە زاپێ شەهید بوونە. دەربارەی کەسایەت و ژیانە جان گۆریان هەپەگی گوت. ئەولادێ بۆ ئێرەکی باشوورێ کوردستانی و میلیتانی فەدایی ئاپۆیی دڵخواز گەرمیان هەرتم بۆ خودی ئارمان جین مەزن. به هلوستا میلیتانی یا لهموری دجمن بسک نخواهی گیهایی و دلنمز آدشیانی ده جهمو هفرین خوربو میناک. هفری مدلخواز بلایقی جی خوی برومتی دیده کوشین آزادی یا گلی مده گرت. هفری ما آرگی جی کو جباجاری برخودان کوبانی خواه گهانده چین کردستانی
جگیلیا تبلی ناوار رفین گریلا بوی و بو خودی تیکوشینکی بیناور. هفری ما آرگیش جگیلیا تبلی ناوار رفین گریلا بوی حتی شهادت خواه جبوکو تایبت مندین ملیتانیا آبوی دی کسایت خود زندی بکه بو خودی که دو هولدانکی مزنه. هپگی سوزدا اوی تیکوشینه هفرین خواه حتی سرکفتنی بدومینن و اوی روحین پیروزین شهیدان شاد بکنه. دسری دا مالباتن شهیدان هپگی سرساغی جحمو گلی کردستان یه ولاد پاریز را خواسته. لگوری دا خویانی آگاهین درباره ناسنامه شهیدان وحانه. بنیر فایق بناسناو دلخواز گرمیان لنافچی هرزگاری آپارزگاه هولری شتایک بویا 31 آذر 2024 لزاپی شهید بو. خالد مسلم بناسناو آرگش کوبانی لکوبانی شتایک بویا 31 آذر 2024 لزاپی شهید بو. شنین هرما باکور و روشلاتی سوریه شهیدین مها آدار و نیسان ین 2 سال و دمین جدا ده شهید بونه ببیرانی. ده سالوگر بیرانینا شهید عزیز عرب ده شهید مهن آدار و نیسانه ین لحرمه ده جهو دمین جدا ده شهید بونه هاتم ببیرانین. شهید عزیز عرب 17 نیسان 1985 شهید بو. شهید عزیز بو یکمی شهید عرب ده ناو تفگر آزادی کردستانی ده. ده سالوگر 38 آشهادت شهید عزیز عرب ده او 27 شهیدین دن للباشار حسکه هاتم ببیرانین. ده مراسم ده اندامی مجلس مالبات شهیدان حسکه بشار کش برخوادان و فداکاریا گلی هرمه جبو پاراستنا اولهی و تکبرنا پلان دولت ترکا داگر کر سلاف کر. لنافچه تلبراک و شداده ین همان کانتونیجی بدون مراسم جدا شینیان شهید عزیز عرب بیرانی. به همان بونه لکانتون رقایجی مراسم بیرانینی هاتن لدار خستن. ما حد فرق بين كردي وعربي رغم كل الصعوبات، هذه خصوصيات شخصية ثورية. بشداران دست نشان کر کو پیوسته به فکر آزاد و تبلیغونا لناوا حزب سوریا دموکراتیک قصده دستکفتین شهیدان بین پاراستن. ریبریا خواسر را گهاند کو پروپاگاندا این کور ریبریا خواسر پنابرین سوری جه هرمین خو دردخه دروان تو گوت حکومت عراقی پنابرین ده هرمین مره در باسی سوریه دیگه. ایرو کمک پنابرین در سنورکری گهشتن سوریه. حکومت عراق او در باسی هرمین باکور و روشلات سوریه کرن دا کو پشتره بچن هرمین کو جه کوچبر بونه. جبر کو او پنابر ده هرمین باکور و روشلات سوریه را در باز دبن لسر مدین دیجیتال هاته بلاف کرن کوری و بریا خواسر پنابران جه هرمین خو دردخه. تکیلداری وان پروپاگاندان دایره راگاندنی یاری به بریا خواسر آباکور و روشلات سوریه داخلینی داو گوت او آگاهین تنه بلاف کرن شاشن و گوتنین دوری راستینه. اف بوان پروپاگاندایان دخوازن فتنه دنابرا پیکاتیان ده چیکن حکمت عراقی و ده روشنین پیش ده بیتر سوریان درباسی هرمین مبکه جبر ویه که امی جوان بنگهین هرمین وان و انکو جی کوچبر بونه. ایرو جبو سوریان روژه دیروکه بریان ها به 78 سالان روژه وکه ایرو ده لشکر داوی فرانسی شخاک سوریه هاتن درخستن دما پیروزباهین روژه ده لسویدای خلکی برتک نشان حکمت شامی دان دما شانده که حکمت شامی خواست در باسی حرمی ببه ریل بر وان هاته گرتن. هر سال 17 نیسانی خلک سوری و بتایبت آلیگرین حکومت شامی ججنا جلاء آنگو درخستنای داوی پیروز دکن. هیکلداری مجاری ویسبی پارتی انگریدای حکومت شامی بری خودان پارزگاه سویدای و خواستن لگورستان سلطان باش الاطرش جشن جلای پیروز بکن. خو پیشاندیرین سویدای درکتن و ری لبر وان کسان گردن. خو پیشاندیران بری خودان گورستانی لور میتنگ کردار خستن. دی میتنگ ده بانگا پیک آنینا بریارا 2254 و بردانا گرتیان کرن.
هیجای گوتنه حفدینی سال 1946 لشکری هری داوی فرنسی جخاک سوریه هاته درخستن لهریم افروش وک جشن جلا تی پیروز کرن. لهریم بیچکجی هزین حکومت شامی و چتین دولت ترکا داگر کر ناوندین هف دان برتوپان ناوندا چاودیریا ما فیمروان آسوریه راگهاند کوچتین فتح المبین بچکین گران جهن هزین حکومت شامی لباکوری لاسقیه توباران کرن ده انجام ده سیلشکرین حکومت شامی هاتن کشتن. لرخوه سیاست ارمانش کرنا کسان و کشتن آوان لهرمین حکومت شامی زیده دبه. چکدارین ناس لباجار دوما یه شامی عربه یک هزین حکومت شامی گل باران کر. چاودیریا سوری اشکره کر که ده انجام ده اسفرک و لشکرک حکومت شامی هات کشتن. ایرو لگرتیگاه سنجانیا انقره یه رونشتنا بریاری یا دوزا کوبانی لدارکت و روشا گرتیان یا گرتیان هات نرخاندن ده رونشتنی ده کس نهات بردان و بریارا دوام آگرتنا سیاست مداران هات داین سیاست مدارین کو پاراسنا خواه کرن گوتن او 4 سالن لسر بانگا دستراداریا فاشیزم AKP MHP'tine دارزاندن و دیل گرتینه جبو گوتنا داوی بین گوتن و بریار بی داین جی دوست طالوق 16 کلانه هاته کرن. ایرو لگرتیگاه سنجانیا انقرای رونشتنا بریاریا دوزا کوبانی لدارکت و روشا گرتنیا گرتیان هاتن نرخاندن. هف سروکین گشتین پارتیا دموکراتیکا گلان هدپین بریجی تنافده حفده جی گرتی بگشتی 108 کس جبر شرمزار کرنا ایریشین داعشین لسر کوبانی تین دارزاندن. هف سروکی گشتی هدپی بری صلاح الدین دمیرتاش و هن سیاست مدارین دن بریا پرگالا دنگو دیمن بشتار بون. هاتراغاندن 13 سیاست مدارین کو گلتن کشانناک صباحتون جل عائله آکات آتا و فیگن yüksek dağ dınavda tevli danışini nebune. Siyaset medarın ku parastan ahwakirin anine zamanı او 4 salın لسربان گاد سلاتا AKP MHP جبر فکرین خواه تینا دارزاندن و دیل گرتینه. هروها سیاست مداران بانگین خواه نجبو شرمزار کرنا ایریشن داعشین لدیجی کوبانی ببیر خستن و گوتن. جزا کرنا ما یا کسین کو بانگکی وها دموکراتی کری دهامان دمیده وی ببه خلات کرنا داعشی. اف دهامان دمیده پیورا ویا لید دوزین وها ده هرتم گوتن داوی دیروک دبیجه. هری داوی سیاست مدار صلاح الدین دمیرتاشی مافی آخافتنه گرت تنی دو هفوک آنی زمان و گوت. داخوازه که من آخافتنی نینه از آزادی همو هاولان دخوازم. دوزگری کو مطالعه خو پیشکش کرد به هنجتا کو دلیل نشین برین گمانباری سوج آخورت هنه خوست بریارا دوما گرتنا سیاست مداران بیداین. درونشتنا دهات پایین کو بریار وره اشکره کرنده شانده یا دادگه بریار زابو و دیروکه که دنده بریار وره داین. لی بریارا دوما گرتنا سیاست مداران هات داین. هات راگاندن رونشتن جبو گوتن انتاوی بین گوتن او بریار بید زاین تالوق 16 گلانه هات کرن. بله هر ایرو رونشتنا بریاری دوزا کوبانی هات دیتن بریا دانشینی هفسروکین گشتیین دم پارتیه بانک لاریا گشتی او دارازا ترکیه کرنو گوتن شانده دادگه دکاره بریاره که دیروکی بده او وی فراستی حلوشینه و افج بو آوا کرنا جانه که هفپار آب به هفره یال ترکیه فرسنده که. هفسروکین گشتین پارتیا وکوی و دموکراسی یا گلان دم پارتی تولای حاتم اوگلری و تنجر بکیرهان بریا دوزا کوبانیار گرتیگاه سینجانیال انقرای کومبون. شانده که جهبه کو سروک وکیل کوما پارتی و گلک پارلمنتر جید نابده جیدی گرتنه جبو دوزه بشوپین البرد گرتیگه بون. هفسروکین گشتین دم پارتی لوردا خویانی دان چاپمانیه. تنجر بکیرهان یه دست بکی آخوی دیار کرکو یک جهولدان دیروکا سیاسی ترکیه کو به دوزین دشبن دوزا کوبانی را سیاستی دیزاین بکه. تنجر بکیرهان گوته. دوزا کمپلوی یا کوبانی یکی چمیناکین هری مزن و هری داوین ویکیه.
لور سوجنینه و دوزکی پوچو والیه. باکرهان آنی زمان جبرکو سیاستمداران لدجی هویتیا داعشی بانگا هستیاریه کرنه به سالانه تینا دارزاندن و افتشت گوتن. ایرو هم دستلات هم جی شانده دادگیه به برپرسیاریه که جدیر روبرونه. شانده دادگیه دیکاره بریاره که دیروکی بده و وی فراست هلوشینه. ام بانگ لی شانده دادگیه دکن کو دوی برپرسیارتی خوب آوائی که راست بجیبینه. پیشتره طولی حاتیم اوگلری خیطابی رایا گشتی کر و ببیرخست کو دوزا کوبانی دوزاکی کمپلویه. طولی حاتیم اوگلری بالکشان لسر رولو هفکاری دولتا ترکیه به داعش رو افتشت آنی زمانه. بنرن هجی خطریا داعشی در باس نبویه. دکوم کجیال روسیای ده زیدتری صدان مروان شیانا خوشتستان. دیسه دم عمل چاپمانیا ترکیه دنرن ام نوچه گنه ریزه کم کجین کو داعشی و ریخستنین وکوی لترکیه آمده کرنه دبینن. شونا کو وان کوم کوجیان لیکولین بکن و کسین لپشت وان اشکره بکن رادبن نونرین سیاست دموقراطیک ان ترکیه دارزینن. طولی حاتیم اوگلری زاویه دست نشان کره ایرودارا زدکار جوی خلطیه وگره و گوته. او جبو آواکرنا جیانا هفپار آب هفره یال ترکیه فرسندکه. رباز نو ین برسفدانی ین جبو ایرشا ایرانی یا لدیج اسرائیلی جزا کرنه امریکا او یکیتیا اوروپا راگاند کو او آمدکارین جزای نو ین جبو ایرانی دیگن او سازین تکیلدار ارگدار کرنه واشنطن دیار کر کو و حوالبند او حفکارین دولتین یبون امریکا جی همان بریاران بگیرن هم وقتی وی که دنابرا سروکی روسیه او ی ایرانی ده پیوندیه که تلفونی بگهاد. امریکا و یکیتی اروپای جبر ایریشن ایرانی یا لدجی اسرائیلی آماده کاریا جزای نوش با ایرانی دیگه. A couple of other topics, and then I'd be happy to take your questions. Starting this evening, the President and First Lady will welcome Prime Minister... شورمندی اولکاریا نتویا قصر سپی جیک سولیوان درباره ویگه ده خویانی ده. جیک سولیوان راگهاند کود جزای واشنطنی برنامه یا بالافرین بیمرو و موشکان پاسدارین ایرانی وزارت پاراستنی ایرانی آرمانج بکو گوته. جزای نو آرمانج دکه که فعالیت و پیکانین لشکری ایرانی لواز بکه و نزیک بونین وین به پرسگری که هستن بکه. جبر وی لهمبر ایرانی بین نابر زختین ببیرنگی بردوام دکنه. هروها سولیوان دیار کر کو ده حوالبند و هفکارین امریکا جی همان بریاره بگرنه. نونر بلندی پولیتیکا اندر و اولکاریه ایکیتیا اروپایی جوزف بوریل جی برایا گشتی را پار بکر کو شبو برفره کرنا جزاین لدجی ایرانی دست بخواتی کرنا. بوریل پیشتی جوینا وزیرین زربین ایکیتیا اروپایی کل بروکسل پیک هات دا خویانیک دا و دیار کر کو پاکتا جزای نو و هنار دکرنا چکانا ایرانی جروسیای را دناو ده شاندنا بالافرین بیم روف جی دناو ده با. جوزف بوریل دیار کر کو او سازین خوین پیوانی دار جبو دست پیکنا جزای نو ارکدار بکنه. هروها بوریل دست نشان کر کو ولاتین یکیتی اروپای جاره که دن ایریشا ایرانی شرمزار دکن او پشتگریه دن مافی خو پاراستنی اسرائیلی. وزیر کارین دروی اسرائیل کاتجی د پیام خویا کول سر حساب خوی اکسپار وکرده دیار کر کو د ناوا یکیتی اروپای د جبر میل ارینیا سپاندنا جزایان لسر ایرانی کیف خوشنه. تپاین کو د جوینا دروژی ده کروژا چهارشم و پنجشنبه سروکین حکومت و دولتین اندامین یکیتی اروپای بجوینه مجارا برفره کرنا زورو پیچنی یکیتین لدجی ایرانی بریار بداین. لالیه دن سروک دولتی روسیه ولادیمیر پوتین
به تلفون سروکومار ایرانی ابراهیم رئیسی را هفدیدن پیکانی. لداخویانی کرملینی یاد درباره هفدیدن دا ایری شاد سهرانی یالدجی اسرائیلی وکی تدبیرین صلح هلزانیین ایرانی هاته بناف کرنه. پوتین دیکمین نرخاندنا خوی یا گشتی یا ایری شا ایرانی یال سر اسرائیلی دا آنی زمان کو سدما سرکه بی استقراری یا نهای یال روشلاتاناوینه. لداخویانی کرملینی دا سروکومار ایرانی ابراهیم رئیسی دیار کرکو کریارن سهرانی پیوستن لیکه من و هروها تقص کرکو ایران نا خاز آلوزی زیده تر ببا. روسیه ایرشی باجری چارنیف یه اوکراینی گر او ده انجام وی ایرشی ده هری کم 10 کسان جیانا خوشدزدان رایدارین اوکراینی راگاندن که جبر ایرشی آواهی او بناسازی سیویلان زرارکی هم زندیتیه سرکمار اوکراینی ولادیمیر زلنسکی جی پشت ایرشی لسر یا چارنیفی ده داخلینه که خواه لسر مدیا دیجیتالی ده بانگا بریاربون او پشتگیریا تیرکریا جبو هفکارین ولاتین روش آوی یا ولاتی ویکر لعلیه کدن لگوری داخلیا رایدارین اوکراینی یش دسپیکا ایرشا روسیه او حتی نها نیزی 37,000 سیویل او لشکر لاوکراینی هاتنه کشتن. روسیا ایریشی باجار جرینی هیوی یا اوکراینای گر رایدارین اوکراینای راگهاندن کد ایریشا موشیکی یا کلوگوری وان جالیه هزین روسیای وهاتیه کرنده هری کم 10 کسان جیانا خوش دستانه هات دیار کرن کد ایریشا باجار باکور اوکراینای ده آواهی و بنسازی شارداری جی zarar dîtiye. Li gorî nûçeya Reutersê alîkarê şaredar Oleksandr Lomako raghand ku li navçeyeke qelebalix a bajêr sê teqîn çêbûn û avahiyeke pir qatî ya li herêmê jî hate ermanjkirin. Працівники ЖЕКу вже почали обхід квартир, які постраждали. 4 бригади по 8 людей. Lomako ji kanala televizyona Ukraynayê re axivî û got mixabin Rusya kiryarên terorîstî yên li dijî sivîlan û binesaziya sivîlan didomîne ku careke din li Çarnihîvê hat piştrastkirin. Lomako diyar kir ku li Çarnihîvê gelek avahî, binesazî û gelek wesayetên taybet zirar dîtine. Waliyê herêmê Vaşislav Ços jî li daxuyaniya xwe ya derbarê mijarê de diyar kir ku herî kêm 9 kesan jiyana xweşdest dane û zêdeyî 20 kesan jî birîndar bûne. Li daxuyaniya ku jaliyê nexweşxaneya herêmî ya Çarnihîvê ve hatiye dayîn de hat diyar kirin ku ji birîndaran 18 kesan li nexweşxaneyê dibin tedawiyê de ne. Serokê Ukraynayê Vladimir Zelensky piştî êrişa li ser Çarnihîvê li daxuyaniya xwe ya li ser malapera xwe ya Telegramê de banga biryarbûn û piştgiriya têr ji bo hevkarên rojavayî kir. Zelensky got, eger Ukrayna li têra xwe alavên parastina hewayî wergirtiba û biryardariya cîhanê ya li hember terorîzma Rûsyayê têr bikira, ev yek nedibû. Herwiha serokê Ukraynayê Vladimir Zelensky qanûna ku şert û mercên seferberiya leşkerî li wî welatî tundtir dike pejirand. Li ser malapera parlamentoya Ukraynayê hat diyarkirin ku Zelensky ji bo hin mijarên seferberî qeydkirin û xizmeta leşkeriyê baş bikin qanûna nû ya seferberiyê imzekiriye. Zagon dê piştî mehekî weşana fermî bikeve meriyetê. Parlamentoya Ukraynayê di 11 Nîsanê de pêşnemûneya ku şert û mercên seferberiya leşkerî tundtir dike qebûl kiribû. Li aliyê din, li gorî daxuyaniya rayedarên Ukraynayê ji destpêka êrişa Rûsyayê û heta niha nêzî 37,000 sivîl û leşker wenda ne. Komîserê mafê mirovan ê Ukraynayî Dmytro Lobenest hejmara wendahiyên şer di hesabê xwe yê Facebookê de parve kir û got nêzîkî 37,000 zarok sivîl û leşker wenda ne. Dibe ku ev hejmar zêdetir be. Lobenest dazanîn ku serjimêrî hîn jî berdewam e. Ji destpêka êrişa Rûsyayê ya di 24 Spata 2022 de bi 10,000 sivîl û leşker mirin.
لی سر وی مجاره بیلانچویا گشتی یا پی باورتونه. پیواژویا تثبیت کردن ناسنامه امریان آنجی اون دایان دبه کو به ماهان بدومه. بله بینرین هجا ایرو سرسالا ازدیان آنگوان بشین چند جشنا چهارشنبه سور چهارشنبه سری نیسانیه به وی بونه لسر استا حریما باکور او روشلاتی سوری او لبشندنین کردستان او در وی ولاد جیم افروش جالی جواکا ازدی و به رنگینین خو هاتا پیروز کرن و هر وها د شاهیان دیا پیامات کوشینی هاتا داین ایرو جشن سرسالا دسپیکا اولا زلالا ایرو سرسالا میا نشانه اولا میا evder şehbaye dibin duruşma izidati nasnameye çande dîrok û berxwedane cejna çarşemba sor li we pîroz dikin. Yekîtiya Êzîdiyên Efrînê û Yekîtiya Jinên Êzîdiyên Rojava li şehba cejna çarşemba sor pîroz kirin. Gelek şêneyên şehba û koçberên Efrînê jî bi civaka xwe ya Êzîdî re şahî pîroz kirin. Li ser vika şahiyê wateya çarşema sor hate şîrovekirin û ev peyam hate dayîn. Em ê vê cejnê bikin cejna azadiya fîzîkî ya rêvirapo û rizgarkirina hemû êzîdiyan ji destên çeteyên Hovên Daişê. Piştre komên hunerî berhemên xwe pêşkêş kirin. Li Helebê li qada kurê şehîdan a herêma Şixfê jî şahiyek bibûneya rojê hate hildaxistin. Li wir hevseroka tevgera civaka demokratîk xerîb his û axivî û cejna çarşema sor pîroz kir. Di navaroka vê çarşemê kevin, navarokekî dîrokî gelekî kûr e. Ji grûpên teror, ji kesên û grûpên xayîn parastiye ew rêber akbû e. Lewra bi navê we hemiya vê cejna çarşema sor li rêber akbû em pîrûz û bimarek dikin. Piştre zarok û ciwanên Êzîdî Sirûdên olî gotin û govend hate gerandin. Li navçeya Amûdê jî Êzîdî tevî şênî û endamên sazî û dezgehên rêveberiya xweser kombûn û çarşema sor pîroz kirin. Ev der jî navçeya Tirabîspiyê ye, li vir jî nûner û şêxên eşîrên Ereb û partiyên siyasî tevlî pîrozbahiyê bûn û çarşema serê Nîsanê bi civaka Êzîdî re pîroz kirin. Artêşa Tirk a Qirker hema di destpêka salê de êrişeke hovanan li dijî binêsaziya herîmê dabûmeşandin û di encama vê êrişa hovane de jî ziyaneke mezin li binêsaziya pêdiviyên jiyanî yên li herîmê bûbû. Yek ji wan jî hem sûtemenî û hem jî elektrîk bûn lê vê yekê bandoreke neynî li ser asta jiyaniya li herîmê kir cotkarên ku debara xwe an bêjin bîrên xwe bi elektrîkê didin xebitandin piştî van êrişan zehmetiyan dibînin êdîn ne sûtemenî baş tê peyda kirin ne jî elektrîk heye ji bo vê yekê li alternatîfekê digerin rêbaza alternatîfa ku dibînin jî
و جارجی پانلین روژیم نوچگانی محمد بادری او حوالی می قمروان جی محمود عیسا لسر وی روشه راپوره که طایبت آماده کرنه املی تماشا بکن. پشتی ایریشین باویین لسر هریمه کوبونه سدمان نبونا سوتمنیه جودکارین هریما جزیره روش آوای کردستانی وکه الترناتیفه که دست بدانینا سیستما انرژیا روژه لسر بیرین خوا کرنه. آپی برکات یکش جودکارین باجاری عمودیه و ای سال سیستما انرژیا روژه لسر بیرا خوا یا کو بیتری 405 دولم لبرهاتی چاندن دانیه. برکات دبیجه وی جبر نبونا سوتمنیه و بهابونا پیدوین جنتوران سیستما انرژیا روژه لسر بیرا خودانیه. مثلا جنبنا محروقاتش في مشروعات بنفذينهم وطبعا مشروع ناجحه ومشروع باقجيه مشروع عليه مكلفه بس مشروع كي ناجح يعني مشروع كي ناجح يعني بعد بيعمل ايران ما بتكون زراعتها خد كشت صيفيه خوشي وشتويه خوشي تفیلی چونا زیده یا دانینا سیستما انرژیا روژه جبو خبتاندنا بیرین چاندنیه لیل گوری آپی برکات دیسا جی جلی چونا موتورین مازوتی و نپیدا کرنا سوتمنی و تعمیر کرنا وان چیتره. والله برد جشس بنجاح يعني عمليات دقيقة نادي حسبان دولار حفتي. حفتي چه؟ حفتي $1000 تكلفة يقل جرانا كاس نقارديني يعني برا بينج حب شش حب منطقة دحب قاربن ديني زي ولو كاس نقاردينه أما شوعي وتنفيذه ولو كاس نقاردينه. الجوري مقرق ريبري أو مساعدة عالمية بك. مساعدة بك سرق اقساطها بدماء سرق اقساطها مرقة سلطان بها ومسألة كي صار ضغطي صار خوي سبق بك مسألة محروقاتها وامش بي مرتاح بن بس صار بين سنه مثلا مر تقسيط دابان عمه بفوائد جران وعدم خذ مساعده بكن بکارانینا انرژیا روژه آلترناتیفه که باقی جدون داره و حوالی جنگهیه ریوبریا جنگهیا کانتونا حسکی جی لسروی مجاری و هاد بیجه بکارانینا انرژیا روژه جالیه جوتکاران گاوه که پر باش دا آلیه پارسنا جنگه دیه. ام گاوه گل کی باش دبینن شخو ام کار آنینا انرژیا رو که ام دبینن و استراتژی پارسنا جنگه هیچ قریجش بود جنگه ها خو بپاریزه لازم ام وی گاوه باویجن و ام جوک دستای جنگه ام وی گاوه پیروز دکن و ملتی خوشی وان تشجیع دکن جبو کار آنینا اف انرژیا رو که هریما جزیره روش آوای کردستانی وکه سلکا خوارنه یا سوریه تیناس کرن. لگوری دسته چاندنیه یا هریما باکور و رجلات سوریه ای سال نزی 5 میلیون هکتار بچاندنا برهمین استراتیجیک این جور بجور وکه گنم، جه، بمبو و برهمین خوجاهی هاتیه چاندن. بله بینرین هجا لباجاری حسکی کنفرانس جوان شورشگر هات لدار خستن و هر وحال رقه جیم دبستانه که جبو خواندکارین آسا سرطایی تی لیکرن او نوچه جدناف ده نها تورا نوچه المین جواکی لباجار حسکی جوانین شورشگر کنفرانسا بدروشما برحی جوانا کمپلوی پوچ بکن و تیکوشن آزادی بسر بخن هاتل دارخستن. کنفرانس لهولا طیفور آباجیر پیکات. د کنفرانس د کسی ناخبین دیار کرن کو شورش بجوانان دست بیکر و بسر بکفن. سال 2014 دما چتین داش کتن رقایی دبستان طیبت زاروکن کر اولال رو خواندبون دسته پرورده و فیرکرنی دست به سر راست کرنا دبستانی کر کل هریما پانوراما یا باشیره دسته دو قناغ کمین ده جیر زمین دبستانی آوا کر و دیوار لیکرنه
و چند روژه بیده دبستان به تمامی و بی آماده کرنه. د دبستان ده 21 فرگه و 6 اودین ریوبری هنه. نیزی 800 شاگرد کارن د دبستان ده بخویننه. دبستان بریا زاروکین کرولال بو لی پشتی سر راست کرنه دیش بو شاگردین آستا سرطایی بیبکار آنینه. جبورو برا شینکاهیه لحرم زیده بکن گل کمیته و انسیاتیفین جینگهی ین باکور جلات سوریه دارد چیننه. شتلگهن لباجار درگه جورین جوداین دارین دارستانی برهمداری و ین خملاندنی ججودکار پارک و ناوندین گشتی را پیشکش دکنه. لدرگه 5 شتلگه هنه. شتلگه جین یک جوانه کوشارداری اگل آوا کریه و تیده نیزی 100,000 دار هنه. د شتلگه ده 3 هنگار هنه رو برا هر یک زیده تری 10 دونمانه. د آداری در ویبریا پارک و جینگه یا شارداریا گل آداری که جه 700 دارن مرخه 600 لبنداوا بوزه و 100 دار جی لگونده گری کره چاندن. دم سالا بهاره جو خزایر بدویه که ماتمای آنیه. به تایبتی لحرما و کرجلات سوریه بارانا زیده یا ویداویه بوستدما و جینا خوزایه شیمبونا کلیلکان و هرکینا چمانه. سربازه بهاره در باسی ناوچه تلتمره و قوناغا چمه خابوری کانتونا جزیره بو. زوین گنم و جه تاویچم خابوره کود ناوا باجار تلتمره و گندوار ویده در باز دبزه دبو. هر وها رنگی کسکاهیان نافچهیه دهیله کمروف ده ساعتین بریا ایواری ده در کبن قراغن چمی خابور داکو بخوزای رنگین را شابدن. بری بیدرین هجم لبرتگیشن داوی بولتنا خواه ساعت 7 و دبجین حتی نوچه مین داویا روژه ساعت 23 دمورین پیش و بمینن دناوا خیر و خوشیه ده هر شد بختار.